Yesu reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe umuryango mugari wa Mr Irene tudasiba kubana umunsi ku munsi makuru yacu agiye atandukanye n'ubundi muri rusange ni ku mutekano politike na diplomasi twibanda birumvikana rero ngarutse muri studio muri amasago turebera hamwe amakuru menshi cyane agiye atandukanye akomeje kugenda numvikana no ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigize urasazwa n'ubundi akomeje kugenda harabarizwa intambara ikomeye cyane intambara iteye ubwoba ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi muri rusange cyane cyane turi ko twakibanda muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo maginganga yamwe mu makuru nakira nuko ubita General Emmanuel Sultan Makenga ari kwikomandira urugamba rwa Minembwe kugira ngo bongere bakubite ndetse banasubiza inyuma bikomeye cyane izingabo za coalition zakomeje kugenda ziravuga yuko zamejwe bazagenda zirigarurira ino santere ya Minembwe mu gihe toroshye habe na gato gusa kugeza amaginganga biravugwa yuko umutwe Alliance Fleuve Congo Were Karungu ivanze n'amuvuye mu mujyi ukomeye cyane ariko nanone ingabo za coalition nyuma y'uko zibonye ko General Emmanuel Sultan Makenga sisike muri bino bice amakuru mfata avuga yuko imodoka yiwe irasiwe muri innocent nundi ya Minembwe mu mujyi utoroshye habe na gato namakongeye ko banagenda kuvira imuzi n'umuzingo ngo sobanura neza uko byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba kutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ngo kurebera neza uburyo byifashe ku rugamba uburyo byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba andi makuru nakira ameze gutya aravuga yuko centre ya Minembwe nanone kandi yaje kuba yagenda ngera afatwa na coalition ariko bari no mpamvu yaritumye General Emmanuel Sultan Makenga afata imbere akaza no ku rugamba ku rw'ikomandingira ko bari ko yari maze kuba yagenda arabona yuko ingabo za coalition cyangwa se ingabo za leta ya Kinshasa zamaze ko zagenda zirinjira bikomeye cyane innocent cyangwa se akano gace gatuyemo abanyamurenge benshi cyane n'ubundi muri rusange mu buryo toroshye habe na gato ako no mpamvu kugeza amaginga ngaya urugamba rwarimbanije ndetse n'intambara itoroshye habe na gato yakoje kugenda irafata indi ntera iri gusakiranya bikomeye cyane izi ngabo cyangwa se inyeshyamba z'umutwe AFCM 23 ndetse n'izingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa coalition n'ubundi muri rusange ko nagenda biva imuzi n'umuzingo gatanu n'ubundi nkuko ubyifuzo nyamuneka turi kumwe akanya icyo sabwa nta kindi tera gatebe wumva ikiswe idonido tera gatebe wumva ikiswe umuripo kukura no makuru yacu ari kumvikana no ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rutoroshye habe na gato tubuza ko twajyana mu yandi makuru ari kumvikana mu bice kikije umujyi wa Goma dore yuko nawo kugeza amaginga ngaya ugiraniwe n'ibiturika ndetse wanazengurutswe bikomeye cyane bino kuvugwa yuko ingabo za Special Force ya Hibu zaje ko bazagenda ziregera mu bice bitandukanye n'ubundi bigize uno mujyi wa Goma mu buryo toroshye habe na gato kugeza amaginga ngaya ago niyo mpamvu ngubwira yuko dushobora kuza kwisanga M23 yagize gutya ikagenda irakurwa mu bice bitandukanye bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato ariko nanone M23 no yariye Karungu ivanze n'amavuye mu buryo toroshye habe na gato kugeza amaginga ngaya yatangaje ndetse nemeza neza yuko itazigera iva mu gace na kamwe kari muri bino bice bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dore yuko ibintu byaje kwa byagenda birahindura isura mu buryo ukomeye cyane byaje kwa byagenda birafata indi ntera mu buryo toroshye habe na gato n'ubundi muri rusange dore ko urugamba rwaje kwa rwagenda rurahindura isura tujye go twagenda tureva imuzi n'umuzingo mu rugamba rukomeye cyane koje kugenda rafata indi ntara mu buryo toroshye habe na gato dore yuko hano mu bice bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru nanone hazwi nko muri territoire ya Masisi ari kumvikana yo ikintu cyiswe imijugujwe y'amakompora ndetse n'urugamba rukomeye cyane rwo gusakiranya bikomeye izingabo z'umutwe AFCM 23 ndetse n'izingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa giye kubwira byifasha bita ku mirongo y'imbere y'urugamba kutaka bwa leta Kinshasa no muri territoire ya Masisi cyane cyane hazwi nka Rubaya ndetse n'ahazwi mu bice bya Kinigi cyuge ndetse n'andi yatandukanye ko banagenda rebera hamwe uburyo byifashe ku rugamba ruri koherezwa n'ubundi muri rusange dore yuko intambara ikomeye cyane yaje kwa yagenda irafata indi ntara mu buryo toroshye habe na gato Mr Irene kama kwa waida ni munyemere twinjire rero dufate ikintu cyiswe iyimbere ku rugamba ngene basobanura ndetse nanasesengura neza uburyo urugamba rwifasha no ngaha ku mirongo y'imbere n'ubundi muri rusange anje no mutama wanyu Mr Irene munyemere rero ko duhere ku makuru ari kumvikana no ngaha muri centre ya Minembwe mu buryo toroshye habe na gato mbere ko twinjira ku makuru ari kuvugwa ku bijyanye n'iraswa y'imodoka General Emmanuel Sultan Makenga mu gihe toroshye habe na gato maginga ngaya ndagarutse maze tubanze turebere hamwe ese ubundi kugira ngo iyo modoka ibashe kuba yaraswa byari byagenze bite ni munyemere tubanze duhere ku makuru ari kuvugwa cyangwa se ari kumvikana hano ngaha mu bice bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Minembwe cyangwa se muri centre ya Minembwe mbere yuko iyi modoka isatira muri bino bice n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato kugeza maginga ngaya
mbere yuko iyi modoka cyangwa se mbere yuko General Makenga afata decision cyangwa se umwanzuro ukomeye cyane wo gusatira ino centre ya Minembwe, yari yamaze kuba yagenda arabamenyeshwa amakuru ndetse arabwirwa n'amakuru akomeye cyane yuko abiswe FARDC cyane cyane Special Force ya Ibu, abiswe Wazalendo, abatonco ba Black Water ndetse inyeshyamba za FDL, mwe navuga intera hamwe ingabo nyinshi cyane zitandukanye n'ubundi zirwana na coalition cyangwa se zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa ngo zagabye igitero karabutaka muri bino bice n'ubundi bigize ubasaba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri bino bice rwose bigize centre ya Minembwe, Mikenke ndetse n'andi gatandukanye n'ubundi musange. Ibi ngika byatewe n'uko ingabo za coalition zari y'amavubi, kubera yuko izi ngabo zaje kuba zagenda ziramburwa agace ka Mikenke, zikazavuze yuko zigomba kwataka centre zose zigize ubasaba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza bazisubije, cyane cyane aho bari barakuwe n'ubundi muri Minembwe ndetse no muri Mikenke mu buryo utoroshye habe na gato. Iki ngiki nicyo kintu cya mbere cyatumye uru rugamba rukomeye cyane M23 irugabwaho iki gitero karabutaka n'ubundi izi ngabo za coalition. Ubwo zagabaga iki gitero rero zaje zizenguruka ino centre ya Minembwe cyane Mikenke yose n'ubundi muri rusange, bagenda bahangana bikomeye cyane n'abiswe MLDP twirwaneho ndetse na AFC M23, aribwo baje kuba bagera gutya bakatumiza ikintu cyiswe ibikoresho by'urugamba byiganjemo drone z'ubwoko bwa CH4B ndetse n'ababayaga, aribwo baje kuba bazikoresha babombardana ngo mu bice birimo ibirindiro bya AFC M23, bikaza kurangira ngo bayisubije inyuma bitewe n'uburyo ki amakuru nakomeje kugenda ndayabwira n'undi mu buryo toroshye habe na gato, agatanu ku gatanu n'undi n'abatarama banje bagiye bangurikirana bya hafi ibijyanye n'izi update. Ubwo M23 ngo yasubiraga inyuma byaje kurangira bahise bakaba n'undi mu buryo toroshye habe na gato, ingabo za coalition zita zinjira nandwa muri centre ya Minembwe ndetse na Mikenke hose bagenda bahambura M23 n'ubundi muri rusange mu buryo bukomeye cyane, nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwakomeje kugenda rafata indi ntara se bakomeje kugenda bahindura isura mu buryo toroshye habe na gato. Ni namba twavuga yuko ari ndimbura mugabo, ni namba twavuga yuko yaguyemo abasirikare benshi cyane kuko kugeza amaginga ngaya ubwo baturikisaga ibyo biturika bikomeye cyane kugeza amaginga ngaya. Amakuru mfata cyangwa se mabwa n'abatarama banje avuga yuko haje kubahagwa abasirikare akurandwa AFC 23 na MLDP twirwaneho, haje kubahagwa abasirikare batari munsi y'ijana na 17 n'ubundi Bruce dore yuko ayo mibare kugenda mabwa. Abakomeretse bobo basaga mu ijana mu 160 n'ubundi muri rusange, abo ngabo nabagizweho ingaruka n'ibi biturika byoherejwe n'izi ngabo za coalition. Amakuru hari nanone kuri Potere sasa n'amagiro aravuga yuko M23 nayo itaviriyemo kandi ntago basangira n'udakoramo, baje kuba babereka uwo mugani yuko ari ukuri kandi wowe uciye ataye ikigo M23 ibitero cyangwa se ibiturika yaje kuba yakorezwa n'izi ngabo za coalition. Bivugwa yuko nazo M23 nayo yaje kuba yagenda iratanga ikosora rikomeye cyane, igatanga ikintu cyiswe ikosora ritoroshye habe na gato, ikabombarda muri izi ngabo za coalition n'ubundi muri rusange, nayo ikoresha ibikoresho by'urugamba bikomeye cyane, iganura drone zigera kuri enye ndetse ikanica abasirikare ba coalition bagera kuri 96 mu gice cya mbere. Ku nshuro ya kabiri aribwo batakaga bazanye amadrone, bivuga ko banaye drone zigera kuri 3 nanone bakica n'abasirikare bagera kuri 37. Urumva yuko rero ingabo za coalition nazo zageranijwe n'urugamba rukomeye cyane ndetse n'aya masasi toroshye habe na gato. M23 yari ihanganyemo n'aba barwanyi barwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Urumva yuko rero intambara ikomeye cyane, urumva yuko urugamba ari kuvumbi na majasho, urugamba rutoroshye habe na gato ruje kugenda ruhindura isura mu buryo rutoroshye habe na gato. Nyamuneka iyi ntambara yaje kwagenda irahindura isura. Biravuga yuko rero kugeza amaginga ngaya urugamba rurimbanije M23 nayo yanze ko yava muri bino bice, ari nayo mpamvu bita General Emmanuel Sultani Makenga umuyobozi mukuru muri AFC M23 yaje gufata iyi imbere akaza kwikomandingira urugamba azanyemo imodoka ya Land Cruiser n'ubundi za modoka bageramo abayobozi bari Alliance Fleuve Congo. Niyo mpamvu akinahagira byaje kuba byarangira ihise inaraswa mu buryo toroshye habe na gato, nyuma yo kumusinishinga cyangwa se nyuma yuko hagaragaye uwatanze amakuru avuga yuko wita General Sultani Makenga yaje kuba yagira gutya agasesekara muri bino bice n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato. Nyuma yo gusesekara muri bino bice akaza kuba yahita iraswa iyo modoka yiwe akivamo n'ubundi mu buryo toroshye habe na kugeza amaginga ngaya. Intambara irarimbanije, urugamba rurakomeye cyane kubera ko General Emmanuel Sultani Makenga yashobora yatumiza ikintu cyiswe ramforo cyangwa se umusada ukomeye cyane, umusada utoroshye habe na gato.
w'abasirikare twavuga yuko bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi imihanda yose kugeza amagingo angaya urugamba rwaje ko rwagenda rurafata indi ntera mu buryo bukomeye cyane. Aya makuru ndakomeza kugenda nisha gatanu kwa tanu nkuko mubyifuza mwe nyamarika icyo musabwa nta kindi stay tuned tera gatebe wumva ikiswe idonido mu makuru yacu agiye atandukanye ko kugenda yumvikana muri bino bice n'ubundi biri under control na AFC 23 nyuma y'ibitero karabutaka yakomeje kugenda iragabwaho n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa coalition. Andi makuru mbafite cyangwa se zimwe muri update mfite aka kanya ubutuvugana magingo aya ngaya nuko ingabo z'umutwa M23 zongeye kugabwaho igitero karabutaka n'ubundi n'ingabo za coalition no mu bice by'umujyi wa Goma cyangwa se bikikije umujyi wa Goma muri iki gitondo cy'uyu munsi cyane cyane mu bice birimo nk'aho bita mu birunga bya Nyiragongo kugeza amagingo angaya naho umwoto wabaye umwoto intambara y'abanyambara urugamba rwabaye urugamba bitewe n'uburyo ki AFC 23 iri kurasana bikomeye cyane zingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa nyuma yuko ibintu byariko byagenda birahindura isura mu buryo bukomeye cyane. Amakuru nakira avuga yuko no mu bice kikije umujyi wa Goma hasezika ikajugujugu zigera kuri 3 mu masaha mu gitondo ziri kurasana bikomeye cyane ingabo za Alliance Fleuve Congo imwe muri zo iganurwa mu kirere izindi ebyiri zikagenda bitewe n'uburyo kizari zigize iki twakita ubwoba bukomeye cyane kubera yuko AFC M23 yari yamaze ko yagenda irafata mudahushwa ndetse afite amakompora akomeye cyane yo guhanura izi kajugujugu z'ingabo za coalition n'ubundi muri rusange mu buryo toroshye habe na gato ubwo bari bagabye iki gitero karutaka kuri AFC M23 muri ibi bice n'ubundi birundi rusange isanzwe ikontorora. Biravugwa yuko rero uru rugamba narwo batangiye masaha mu gitondo ku isaha 10:35 ari bwo urugamba rwatangiye ari ingabo za AFC M23 ziri kwataka abo twakita intera hamwe za Wazalendo bari kwataka abo twakita ingabo za FDLR bari kwataka abo twakita abacancura Black Hot ndetse n'abandi batandukanye n'ubundi muri rusange abari bacumbitse cyangwa se bari bakambitse muri zino centre n'ubundi za Nyiragongo cyangwa se hano muri territoire ya Nyiragongo hari hakomeje kugenda habazwa urugamba rutoroshye habe na gato. Bivugwa yuko ingabo za AFC 23 muri bino bice zaje ko zagenda zirakorereyo agashya n'ibitangaza bikomeye cyane zigasubiza inyuma ingabo za coalition mu gihe toroshye habe na gato. Biho biri kuvugwa yuko rero izi ngabo za coalition muri bino bice zazanganyemo na AFC 23 muri zino centre bari bahangamniyemo n'ubundi muri rusange. Biravugwa yuko AFC 23 yaje ko yagira gutya yagira gutya ikagenda irakora ibitangaza ndetse ikanasubiza ingabo za coalition ndetse binavugwa yuko kabiri nange dushobora kuza kwisanga AFC 23 yamaze kuba yagenda yigarura bikomeye cyane ino centre ya Minembwe gato ino centre ya Nyiragongo yose n'ubundi muri side yuko urugamba rwe naho rwakomeje kugenda rafata indi ntara mu buryo bukomeye cyane ndetse rwakomeje kugenda rahindura isura mu buryo toroshye habe na gato. Ngeri Mr Irene kamashimire cyane bari bwa mbere mwe mwisanze no ngaha kuri Mr Irene no bondi kandi subscribe fungura hakazogera kujya amakuru yacu yose agiye atandukanye n'ubundi ajya kugira gatanu n'ubundi nkuko ubyifuza kandi ko like wandike muri comment section ijambo 35 n'ubundi ushyiremo imitima myinshi cyane cyangwa ugire byiza namukanya makuru arakurikiraho.